Sanibona bafowethu, uDokotela Solomon Eastern Cape Unity Park eMampondweni 6 kwaqhilaza umthakathi. Bafowethu ngiyathemba ngiyaphila namhlanje kusuku lwesibili. Ngithi bafowethu wena sowulahle ithemba ukuthi izinto azenzeki. Nawe zazi ukuthi sowugange kakhulu ebomini. Ubulele uyikhiphile izisu. Kunezinto sometimes ezivalwa izenzo zakho ukwenza kwakho. Bafowethu engizokusho nje ku-Tuesday ngizothi abantu abageze babe bagezela balokuthi izinto ziyenzeka. Ngikhuluma nabantu abathi mina am free dokotela to tell ukuthi lana ngahamba kanje nakanje because ezinye izinto azenzeki ngolokuthi konke ukubi konke okuyimbangela njengamanje uswela nje ungatholi umsebenzi nje uhlupheka ungalokuthi ngaganga dokotela manje ngisazi ukuthi ngiyasizakala kanjani. Yabo ufuna labo bantu ke lo August ufuna labo bantu kakhulu khona umfula ezisebenzisayo lapha kwaqhilaza umthakathi uSolomon abathi King Solomon ngiyakutshela ngifuna labo bantu labo ngibasize kakhulu ngoba vele lesi sibe ngikhuluma ngaso noma ngizothi umfula ngikhuluma ngawo umfula ohamba amandla kakhulu abona basuke lapha kugeji ku-0727 47804 of course. Ngithanda bafowethu wena izinto azingenzeka uthola umsebenzi utholini awungithinta sikhulu makhosi.